Kurumjari, SKTV News to Sandokshari Badi Manipur Files Thoramda, Mayam Taram Mukshari, Nasigi Manipur Files Kanagadori Basi, Tasi Hokiba Tankundagi Horaga Hoji Satariba, Shiruli Festival, State Level Festival ni Ukrul District Headquarters, Yauna Tuan Ba, District Headquarters the Gay, Kasatole, Bamapum, Venue Amani, Ahum Dadum, Pangfokani, Satari, Tankun, Sata Dunia, Dubo, Hodokonumita, Governor Na, Azekumar Valana, Mana Atoy Mitungan or Kanda, Festival C, Hodokivani. Madugi Hogdoki Thoramdu Yauraga Paulonaba Numitugi Paulona with the Makta Quigi Pau missing DIPR issue toba Manipur State Transport Key Aduga Mamangda Manipur State Transport and Hava Adumba Bus Amada Pomik Kunitoi DIPR gi staff sing Yaurini Adudu Quigi Imphal Ukrultamna Sakimatamda Imphal Ukrulambigi National Highway number 202 Sigi Parinda Gwaltabigi area da Aduga Maduda Mathau Tawuni Haiba Mari Suba Mahar Regiment Ki Personnel Singna Kamakanda MST Thabasida Manipur State Transport Habista Manipur Haiba Waisi Season Adana Si Kumjanbiu Mutapiu Aduga Satpiu Haibani Madudagi Koi Matang Yanaraktana Unaraktana Numitu Paulo Gidre Adum Halakre Adugi Matungda Paumi Sing Kogi Pen down strike power sanction Kivalering Rangsi, Matu Matung Tarko, the Hosusi lady sini, Adubu si Pomi Kataginate, Manipur Gile Hauda, Manipur Haiba Wahisi, Season of Yadragadi, Madu Swida Luigi Targadi, Mazugilan Tokrakandana, Karamba, Wahi Season Adeno, Karamba Lamgi Wahayomu, Hapu Haribano, Haiba, Aduna, Manipurgi Saktam, Apunmagi Saktam, integrity, unity, Magi identity, cultural identity, ma'am. Sigi ma'am Sida, Tasina Singna Bama. Aduga Haidok Taba, Manipur State, Tugaivagi Mama Lairabra, Haidok Taba Orderama, undisclosed Oba, Adugumba Orderama Kagna Manipur State, Manunda, Tugaraga Tamabra, Habagi, question Dunia Aduga Masita, target Tauriba, Manipur Yapun Misakam, the target Taurishi, Karino, Kanana Taurino, Kaidobugi Taurino, President's Rule Gi, Lengang Auxiliary, head of the Manipur Gileri, Governor Na, Mana, Mako Weraga, Lengakisa Lairini, Aduna. Kanano sida threat oriba sida attack oriba si kanano haiba from suni lady si adunga sige Manipur Files kanana ne bada saru yanda bidam studio de election de lebiri basi Manipur Human Rights Commission gi hanagi acting chairperson KHAIDEM mani ozamani butaram nokchari thank you unena Manipur Mail gi executive editor THOKCHOM IBUNGOCHOUBI ozai IBUNGOCHOUBI sutaram nokchari election biri basi IMAGI MEIRA gi president convener SUJATA THOKCHOM SUJATA Sutaram Mukchari. Han Budi Iman in Hojarage. Mosiki Tokdok Topa Numitu the Haurakanda, Masedum Kogi, Tabak Torom Bayama, Maduda, Packet Kiba Mayama Dum Tenere, Numituda Han Bada, Security Advisor Unakiba, and Numitum the Governor, Numituda Dum Unakiba Ngasisi, Naunamuk Sip Secretary Unabugi Wafam Maka Lake Hivenedu, appointment to Lona Rakanda, Laidam Dre, New Delhi da, Governor Gasat Kre, Havagi Wafam Mana Nuntin. Ongkui kuidri mas phongdok wafam khok thenagi aduna maduda hyper phongdok pada sigi Manipur State Transport hariba MST gi bus se Manipur thaba bus se sadhanda basi hoi bus to direct set kanu haibagi dinna taba hogi Manipur ga haiba wahai si season roidro hoi army gi maike degi Manipur habsi muthat piu haibagi makoi wafam mo lere makoi order ma phangdraga di kamai thabak tawduno makoi order phangkan da thabak tawduni moisi aduna sigi Packet Kiba Kongtang do government na Logiba, the Sinamagi Matung in any Hivani, Aduga Maduda, Yaudushi, Security Advisor, then Chief Secretary, DGP, Governor, Yaronganena Kali, Lengaki, Home Department, Home Gimakok Tombo officials Yarongan Kali. Hozula Ibadi, Nahangi, Manipurgi, Label do Kakinataba, Manipur, Wahidu Kakinataba, Hozuzik, Tasena, Manipurgi, Direct Saktam, the Signariba, Kanana Order Pirino. Kanana Barvel Command Piribano, Hivegi Poland, Kamantamini Hammer. Gentle Hammer Mata, SKTV, Beriba, Vias Kotimatima from the Zukrum Jerry, and the Vasilings in Beriba, Pabu, Amasum Tamu from the Zukrum Jerry, Chagentle the soup. Gentle say, saying the Harbadasi, Yamna Hinder, Dragasu, when the Nahantek, Tabaga Jasin Duna, the Mina, Media Kangu, the Torpodegi, Quisimas in White the Na.
masigi reason city ta sen uniform amana hekta haiba ngambagi sakti lai pote bako moi uniform kanguna dumaki hekta moina manipur kanu thaluka haiba dudi moida kai lu yamna power di lai roe bako aduna maram oraga masi mai uniform central force ki cover to city sen haiba ko security advisor kul na nebna tra ko aduna masidegi hana horaga koigi imagi meira amasung koi ppa gi timna chatlaga numituda 20 gi thopa numituda koi ta sena kuldip office ta ai cm banglo da phambani ma se adu gi duda koi se chatlaga to kan duda ma se numitudi leiram da ba hai se kai gi no de ma se koi function hu je ki festival du gi inauguration to bo yob chat ki governor ga hai re ko adu pu pau di longna da biar oi numbi koi soida no unna ba gi position bi ona koi gi sp imphal west ki da tor wai sana ba matam da mai hala kan da nu pu manga na pau phongna sin tor ga mai na phongna khidare adu moi kon thang da koi na sp pu manga ta chang ba matam sida je heyem pung drama thoi gi da soida na tor ga moi bai road ta lak pani na pot se khara thengani yob nga si ju oina de appointment se pharak tar ani hai da na koi ma mem se tor ga hala kan nu nga la ba ki pung drama thoi sida ta se na koi na ko ki appointment si matung na koi ima tara chang bane imatara changbasida mana hare pot se koina hana hange sir karam background da khoi gi manipur state transport se kai gi damak ta uniform amana dumaina muthatla ga chatu haibe gi maram se kare gi no chatori balam se seng na haiba da Myanmar da Bangladesh da krai da no hangbane manipur gi adu su government gi service ki gari ko adu gumba ma chat pangam di se kai gi no haiba matam da mana madam kanu tawe madam hom biji kanu di tawe do khoitang communication gap sulai khre taw bodo bu khoina kangpo pida mana khumak po wadu mak ni koina thamdoi se mana hare se kangpo pida khoi gi free movement hara kanda akhoi gi gari ama moi gi mst gi gari ama khoi kanu to tat bus ama taw khidana ko destroy taw khiba du na maram oiraga sonda su khre intelligent gi pau phangba khopa do media social da torok padu gi maram oiraga madu gi potos main taw bani khitang kanu taw haibe gi potina te ado so khoina haina khoina hangi di gentle mana manipur muthat panatra ga muthat ta banate bako makhoi se khoi huzik state sarkar pan ba sunatre ko matam mamada khoina ngasi sawraga mayam na praja na ga sawis atai gi nate ba se so mayam na ga sawise matam mamda sarkar palingai matam da khoi center de gi kanu to khoi hala kan da khoi honorable cm huji pudi ex oi khre ko mana ga hai gi hil gi kanu sina khoina pataw ba center na to ba the valley gi na to ba habi style do madu gi potu su tara bra maram de chahi ani khoi leng bot pa yadre natra adu ga mai gi potu su kul di masama ki decide su oram dre ba mana hai re ba mmc ai ton da na decision dau ki banate government na governor yawi chief secretary yawi adu ga home commissioner yawi ko moi mem pullaga lomina ba decision ne sne ba karino ne hai su maram di na direct phungdo ki bane adu akhoi na hai ai ga ma ga khara saugot na re ba ko adu angang nupim sa koi gi amakhang na ma uniform ne mana che dum kanu dum mana to bino iman to na pan ai ga ma langkhana is ategi na te da gentle koi na haina madi already 2 years above ne mana sidela is manipur da natra state sarkar palingai gi ma laira bani adu degi hongna hauji ba procedure rule da ma laina ne ba niyom kanana lalani kanana chumi loi ma all ground ma khanga bane ba adu etadi masigi posi yarwe haidana mo uniform wala adu da haidana ngasi sona kangpo pida ama destroy to khibodo phana intelligent lesson ama tawsanu moi intelligent pau pirak sanu tawbodo bo sida mari thajan ke damni habi ke duki power do moin ut ke dabana tra habani da adu nata dana adu to yarwe ka harak badudi mama ki decide so ram dare adu ke governor mo onda su yang adu ki madu mana khane si khara long khana ra to matung duda koi sa khara di sauna re adu ai tonde gi nate khote kai masu khara lang khale adu di fare koi su governor su hangena governor gi su appointment gi to bo matam da pung manga gi pira mon da su change ko moi su same decision se poche haire eba adu ta di ain harba sir se kasmi da di hero on da na me am du gi settle to ngasi koi lei ba punsi se peace la ha adu ka kai gi da mak da sarkar gi gari ma bu control to raga intelligent fana kan no to raga su information pira ga su masi di to hon bam thopani harba kan du thora kan du da maduri da phalak ta ba pot any person natra lam hen ba tu hen ba do dung kan da phadu ga thik to ga da kari gi no adu ina to ga akhoi huram bara sarkar huram ba ta dra ba du di
अखोई अदु याम कीने लेदु करी गिनो करम ग्राउंड नो सर दसु प्रेशर लेब्रा सेंटर गे हाइबने बा इदि डायरेक्टली हाइबने गवर्नर मसा मंगता ngasai security advisor na phongdor padu governor na su adum सेम खितंग लेदो सजिंग यानी ओ एमएसटी डायरेक्टली चटपे यारो हाइबदि नते अदुमाइना तौखि बदुगी हुजि सिलोय लेरिगी 55 days के फेस्टिवल सिदा खितंग कनो इंटेलिजेंट पाउडो लेबदगी दुमाइन तौबे वानी अदु मतुंग दसु दुम कनो तौबदि दुम तौवे हाना सु दुम चले हाना सु 1918 अदवाइदा चले दुम को आइन हाई ओय सर नसु माइना अमा हान चलुई हाई अदुबु अखोइना हाइदा चटपा चटबदु नते बा जनरल आइना इमा होइना पेंद्रिसिना मणिपुर प्रजाना पेंद्रिसिना अखोइगी सरकारना लेबा कांदा कनो तौद्रे प्रेसिडेंट रूल इज द इक्विवेलेंट थबक तबम थोक्ट्रो हा मोय मंगनासु अखोइबु प्रजा लैरिबा मणिपुर लैबा प्रजा में प्रोटेक्शन तौगदबा मोयना ngasi सरकार की गाड़ी अमबु मणिपुर थारगा चटपा थौबंग मक्तबा हाइबसिदि अखोइ मोय लैरु हाइबा आथर कै थोइगेबा अखोइगी सेफ्टी से कैनोबा सिने बखोइना भारत संविधान सिबु लैत्रब्रा का हाइरेसे करिनो हाइबदि अखोइगी पुंसी से करिनो खंगक्तरेबा जनरल अदुने बखोइनो जायसे अदुइ तादि मोइना मतम अमदा ngang चाही अनिदा तौरैबा सेंट्रल की रोल मैम दुगा ngasi अमु गवर्नर पालकपदा अदु सेम इक्विवेलेंट ओइरद्रो दुदि कैसु अहोंबा लैते अदुइ तादि अखोइसु सेंगना हाइबदा करि दौरुनि हाइबा पोट अमा खलेबा अदुदि मोइ लोय हनख्रो अखोइ प्रजा म्यांगा लैरिबि माइबे म्यामसिगा थेंगना ताब नत्रो दुदि angam angam thengna ba gi lambi ma lak tabni upai le rak tare ba maram di state na ngam dare center na ngam dare adu tadi akoi masen gi taw adu mak yong na isu sawra ha adu mana inquiry gi 15 days gi mana taw adu I have the uniform gi darkar lete ba moi da du mana taw adu tadi moi center su ngai re state su ngai re loi mak se akoi gi ngasi foreign ku kim ni chang ai ba chin ku ki haina ri ba ma'am sina moi ne hen power si pai ra bra ba adu ne ba khoi na ngasi sawra ise masak khangdaba leilete khangdaba heta dap tawraga akoina politics game ne moi taw report the intelligence ki na hairaga tawri kashmir gi yong mi akoi moi condemn taw akoi matam du ko 26 taw matam da head high command pham dana political party pham dana hack tak alert taw dana lauthai aduga khoi ngasi oiriba punsi chahi ani phajalak pasidadi sugumba mom ta da posidi ta sengna nungai rak tere ba khoida aduna maram oiraga ngasi se amu magi potol or matung da khoi ngarang theng he badagi chief secretary se ngasi se unaba na khanbane ko ayen magi sengna number su ko mukhes ki to bai matang da mai number lei badagi aina whatsapp ta su ngarang dagi ngarang gi appointment sum haiba na di se kanona sp na hare se che madi ale hori madi laktri aduna maram oiraga magi na mu ko na kano tawrasi na ngasi te tawge na khanbane buko masa da directly ai ngasi gi appointment pbo na so aina message thabane ba adu bokta ngasi reply piramdraga aina ngasi magi office ta chatpa matam da maga governor se pung amagi flight ta Delhi chat khare hare eba sine ba taw report adun tak padi akhoi se kyamu yamna safe oiri natra kyamu yamna lurage haiba pot ama question ama laktra ba sina seisida aina muk sawning ina gentle ai isa su praja ni ko sida akhoi praja me amna gyan ta da na mai gi game politics thana da na mla me am sina kai do lai ri no bangasi suspend da lai haiba wadani mathongna phutuk ta na boy governor mu unabal ude party all party ama bu aro माइगी कैमरा दा कई कंडेम तो पदे हेना ऑन ग्राउंड चंगजला तना गवर्नर कदा कनो चीफ सेक्रेटरी कद अदुम बै थीबे लेते होय फेस्टिवल दो खोइना मोइगी चटपा खोइना सौनिंग बेगी नतेबा अदु अनि दो इक्विवेलेंट तो ngam मोइसु होनो हाइबनी दा आइन हाइसे अदो सिगे हेंग रेस्पोंसिबिलिटी दि मतम सिदा लाइरिबा सस्पेंड लाइरिबा एमएलए मोइ लोमकी ओरा कनेबा पोस्टने फरक ताबा मतम दि प्रजा गिदि प्रजा ngasi अखोइना कनो तो दे हारका सोइदना June 18 pabung na su haidu hanjana madu lakpa matam da di masigi responsibility se moi ne loi lawra kaneba ngasi moi gi pham gi damakta sem ya ba pot sem da gai tongna da mai gi tum bai yum dang cha chaw bai yum dang cha tongna da na ain haina akoi gi assembly lai ri ko moi gi house da di moi chang ba ya da suspend le adu ra ga moi hole ma lai ri tum bai yum taw se chaw bai yum taw se de loi ma lakpi ro se de loi phamasi kai gi no ha BJP gi akoi gi amit sana parliament da hai gi pyar hai ba se ta sengna अखोइना थमनिंगदना थंबनते सेंटरना लैरिबो ऑल पॉलिटिकल पार्टी एमएलए मैम्स ने क्लेम तौरक्तबे मरम ओरा थमगिबने हारगदी मसी लौथोन गे हाबदी मोइगी रेस्पोंसिबिलिटी हे सिदी याद्रेना हाबगी मोइ अदुसु खंद्रि बोजि पॉक्स सिने बखोइना थमोइदे am पेंद्रिसे अदुना जेंटल सी आइना हाइनिंगबदी प्रजा अखोइसु डबल स्टैंडर्ड की तुओसेबा डबल स्टैंडर्ड तौरिंगा दे मणिपुर थाबे यारक्त्रबनी को पुंसी से वारीददी ama mai thaidok pagi haibagi wani sigi step changjhalak pad government na adu haira bani haibas isa da phongtor pani moina hainin ba raga su evidence ma phone pusan ya de ama to ya da na haira ba sanari ba myam duna sakhi ni na tro ai na ise aduna akoi aramba am ta haiba nate adu ta di praja su double standard to osi laibe mla suspend laibe sindu su wakhal khanbiro
चटपीयू सिलोरी चटपद केम कायदे लोइम फ्रुप खुदिमकी लोइ पामनै तौबदबु ओइरेबा फिवल से थबक थौरम तौबदा नीति नियम तौहौद्रब तारगदी हये मांगबगी रेस्पॉन्सिबिलिटी मोइ लेरिबा ngasi सस्पेंड लेरिबा सिंसिना लौगदमनि हाबसे मसी इमागी अहानबै राउंड ओइना थमसे होय responsibility उगदबा टेक्चाक उगदबा अदुगा मियाम द सेंगना हाइदोकदबा खंगदबा कना कना नो हाइबा मय सेंगना थोपा हौरे हाइतारे security advisor na thamnakpa wafam adui matungda governor na muk thamnakpa wafam hoy aduga home commissioner kano de home secretary kano commissioner di ko commissioner home di ma se manung din da mai piaron phone tor e hayeng pung drama thoi de una sai mi manga de he kano mai ge man na thayin tarani aduga chief secretary di phangdare ai ngasa hai bani kari no man ngara order tho maga ngasi ta chat yabra du governor ga thu be korp ne hai se aseng real fact tu ni ko ina hai sa samjan sajan mate imat koi ngasai uli dunia adu myam tu plop chat pang atan hoy adu targadi security advisor ne governor ne chief secretary commissioner home lenga na loba decision oi targadi unaba hojik maki oina phangda targasu decision du lorom daida formal order oina se da thok targasu instruction amadi command amadi piribnina oi targadi manipur si imphal mail dagi kilometer khara khatamak kilometer tarakun sathoga manipur gi lehauda manipur haiba wahaisi tharga bus to the mamang ga tharga satpa yati hai targadi manipur masamakta laiba miyam bungakani misam miyam bungak sengani hairi basingduna madu yaroi hai targadi yaroi haina hayenabagi madugi power piraiba kanguduna intelligence ki oi wafam dagi हेन पामदब खुदोंथिब थोदोक थोक्तनबा अदुगा फेस्टिवल पांगथोकपिसदा थोइना अकाइबो ओइदनबा लौखटपनीना चौराकपा फोंदोकपा ओइतारगसु MST gi bustuna manipur thaba bustu satlaga madusu paw lownaba pawmi purga satpa bustuna festival kamaina kaihan gadoribano festival dugi paw lowraga miyam na khangala kanda miyam da mina kongwel kanda shiroi lili festival si siniko har kanda madu afaba khongthang oina salini mingonda kaihoba satpanate thugai satpanate adu taragadi Sigi command piraiba instruction ama piraga execute tawraiba potsi masijna kadai fawba manipur gi hoigi leiriba territorial integrity hoigi identity noina yaura kande cultural identity oro punamok oiro kadai fawba sida sokhal lage haiba potuni field noi tawrabani adu natte da chaman greda sumaina sipaina आने याद अब थबक मन तौरे याद मसे पेन देबो फोंदोई सुई काइदरो अइंगोंदा आइगे माइ च कथल लगे नंग नमाइ दु पुरगा चकनु एना हाइबिसे दसमतो आइ या जनिंदे करी हाइनो जिवो हुजिके तौनरिबा खोनरिबा अदु नते मणिपुर लेरिब्रा मी मणिपुर लेरिब्रा बा अनि थोनो थुगाइरब्रा सिने थोखरबनी ने थुगाइ करे थुगाइ के बिदु कर मानि पुनछल हंगदगे हाइबनी चोरचानपु तेंगनौपल कांगपोकपी ओख्रुल असे मितै न चटपै याद्रे मितै लोइनमकना खराना ओख्रुल द चटपै हानगरबछु अजोरदे मणिपुर गे अपुनबा सक्तम टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ मणिपुर हाइबिसे लेरिब्राबा लो दसो अदुगा दि फैक्टो दसो फैक्ट दसो मणिपुर स्ति काइरेबा को टेरिटोरियल इंटेग्रिटी दे काइरेबा ओनली थिंग Square kilometer lising kunitoi chong kuntaret no saba Manipurni 1949 da India da namdana bu orso mu bu orso mars taugi ba loksin gi ba adugi Manipur do adu map ta di leiriya ba actually territorial integrity loita ai ni ta ta mamang da haigib do territorial integrity ama haibese karina sai lam population sason lamge sarukcha lising kunitoi chong kuntareta lising tran thoi rom khare samjel lage lising tran thoi rom chawba chorachanpu tengnopal aduga kangpokpi sing mari gumam chawloko khare handoi engine tara 10 to 12,000 square kilometers se achouba population meitei population manipur pumma kannana bagi damukta lepchari ba meitei haiba man oiba dum nationality jati emu oiba asina khunda leita ba yadabadan natana chatpa yadrabne ba adoi len apun bagi len do manipur pum bagi di oidredna then population
Hariba lama pun madu oingan di population ji hariba square kilometer lising kuni thoi rom sauba sida mite si taba yadre dana chappe yadre taba yadre adun population jo la kuntra gi population mapungai do Manipur di kai re then governance hanagi da su yo rom de hojik chu yo bo yo dana DC go office lay revenue office lay forest office lay adu office lay highway du de lay ba but padana functioning to government na law and order nga ko pa adu mi sa son du lay bro aduna adu chu lay te aduna lammange population lay tre aduga aput mudun ko lay tre hari di aduga sa son yodre adu di territorial integrity lay tre plus hari ba mayam se chumni gi law da parliament ta che khai duk le haina haiba sa son am to le haiba du khatane bo alip se khoi na asida kopni yang adap se asida to je khoi pen de re a chum si ki tam ko khoi nungai ja de ga hai ba wai wa ta si cham la man gare ai bu thang na kak de gi thamakan da nang na thang thari bu do ai pen de ni he ga na hai le ga dro cham na pen de na hai bi se cham na pen de na ai bu thang na thila kan da khut na ma kak that khara ba khong na ma kak thala ba nang na gi khong na ma kak that pi se ai di ya janing de kari hai na si bo mi bu malap tere na ko gi se aduna usike hairi ba phibum sida kari tore ai khoi se ai khoi nation jati amo ina hingli bra sira bra particularly mitei se ai khoi nation amo ina jati amo ina chei lising ani gi wari leiba maning tamba marom dom na pa nation state amo oidana la I India da tengare pare India da tingibedo chokha thoran tawna bani haidana yare yaning bakhande yaning to Indian oire we are all Indian let none divide us oire aba ko je ngangeri we Indian citizen aba India gi Manipuri citizen adumaina tawriba sida hojiki tawriba Amit Shahana Manipur kai halloi territorial integrity Manipur ngakani haina haibase Wang khara thore projecti mana ngakningi ba Manipur territorial integrity se maitei yautaba adura maitei je pomtho thugairaga minai nai thangni type ta leiba adu megi territorial integrity Manipur ge adura Manipur budi khail laroi adu de mana haidar so Manipur thugai budi ngam songamoi lo da su yaroi adura Manipur haibesi khail laroi haibisida Manipur dal leiriba tampak ta maru ena leiriba maitei population matamama Manipur pumbagi damakta khandana sulai bhaujik so khali ba tungne so khanga derbe jati kunthra ga manga che konchel laga leiri ba mitei se machi mangan tal laga awa ba piraga aduga makhudong thiba ma mama thamalaga thamba pamra ba adugi khudam zai du da aina ta ba da yam nungai te ai du oiramoen khali du oire haire government gi decision amana ni hai chibu masibu ai SUJATA da choren bong ta hangere madamak wa haire di lore ada ai bamakti na tabani ko Supreme Court ta High Court ta case to dori ko mayam mathang to na ka dori ai bamakti na tabna mai thai gi bi ya aduna aina kopna sai manangang ba aina ta horipse advisor na kangpok pida basama mai thagi ko dori Treatment of the Guida. MHRC tawena adu chummi adu tawbani na sidu chu tawrak pa yai haidana khallaga magi chumni ge aina lanai onin sangche pigit na haiba na taba government ki honorable governor honorable chief secretary madi machani ko chief secretary ga governor ga magi mathakti yam chawgra potni ani duna so haiba dagi ni haiba se ai badi leram da ba yai ai word di siredna ai word di loirane aduna understanding da tawbani haidana adu hayang inquiry phokali adu jo tawena jaban pir ka su yali adu da sigi da inquiry am tawbani haidana 21st May da chief secretary no order ma in the name of governor na yabani haibagi da am thu yeba inquiry committee to examine the facts and circumstances around the incident involving security personnel and the MHRT bus. Press में हम चल पड़ो
aduna masigi inquiry ase mong ta da ba inquiry oigedra oiroidra habisi question mayam umlai tongan tongan organization civil society mayam dagi chu mapung oina tawriba mayam se masidi administrative inquiry ni to my understanding masidi administrative inquiry ni IAS officer anina tawani police ke investigation IGP mana lead tawraga atopa ani mayauraga tawi haibitu nataba police ke investigation ya awang ma thakta inquiry tawba tu nataba preliminary inquiry aduga judicial inquiry haibese commission of inquiry 1952 gi makhada ko ga upendra commission ibotomi commission adu commission ni le himam do madugi commission adu natebase commission of Inquiry Act 1952 की मखादा state government ना नत्रगा central government ना center की ना कोई की जुन में होंगी सूची में तांग लंबा commission में सेमी दना को 1952 Inquiry Commission एक की मखादा अदुना central government ना home ministry सेमनी अदुना तब state ना जो सेम जब जुन 18 की तो वो खुद पता उपेंद्र commission हाँ अदु commission ने सेमी दो अदु मखल की aina kitang chandon ta je micham praja mai bel ching jo khangja na bani aduna commission of inquiry 1952 ki makha da judicial officer ama high court ki retired judge oigara high court na tab even session ki retired oigara any judicial officer oiram ban natra oiriba amana lusinga mi amatana sengbera home sengbera it is up to the government chap mani adugumba judicial commission ama semagi mathuk tayaba aduga maduda akhoi maru oina tam of reference da usaiga amabudi pandi palli what are the circumstances fact and circumstances leading to the occurrence that took place on 22/5/2025 at Gualtabi checkpost Gualtabi checkpost ta tangkuni thoida MHRC ki bus amada अखोई पाउमी मैम पुरगा चटपदा थोखिबा थोदोक तो मदुगी हौरकफम व्हाई हाउ एंड द व्हाई करमना मसुंग करीगी थोखिबा थोदोक नो हाइबा ताम ऑफ रेफरेंस नंबर 1 ओइगदमनेबा इट इज माय सजेशन अनेजो बतामदा हु आर द रेस्पोंसिबल ऑफिसर और पर्सनेल अमंग द आर्म फोर्सेस of Maharajman Hagera do Hagera my mumming hanging the Ragasu Mapam do that, Mitu da Tautaribo, officer, Masum personnel Singdo, Amposeski, Maharajman key, direct Panzupai. A Maharajman key, Natraga, Amposeski, Adugumbagi, Kanan responsible no. Chatpayaroi, Manipur is a loto, Manipur is a loto, is a minor highway, I mean. Adam the Chatleroine. Highway ada pun India nanti koi je kaya na highway abro, koi India thabam tu cakap payaroi kaya na highway di, Narendra Modi na kalai yoni, matu pun makto hat lo na highway oidro, adu gumba adu koi na highway gua nanti, karena umana mai belcing malak tu bahu jauh dem koi India thaba yaroi kaya, adu mau putih tu cumdri, adu na koi ki port asida adugumba port ama to beche kana no responsibility do madu khangdo kadaba fix to gadaba aduga moide matik chaba kari action lokhat pe yaba ge haibese tauba loinana matungda sigumba jati bijati khaiba jati amabu gi mayokta jati amagi michang changaga tauba manba haitare Karigino moina kangpu pida chatpada bus my MST mai thagi aduna se de tharak pa yai aduna section 1 ni ana parabane ga na hairip sibo kuki militant sing kuki lamentu henba adugo mohi angau bu sing hairasine lamentu henba duniko kuki micham nate adugo lamentu henba kuki militant sing kuki hui angau bu gumado Madu kira dana mana mohoi na mohoi da chigla kani. Kang pupi ida da base tau shalaga tau boi tar tau shalaga tau kani ka hai dana. Kai Maharajman jibo ai go mathak na de hai ba patre miki thi ka hai dana kana umana di hai bi ai anga mana hai bani ai na hai banate. Anga mana hai rapani. Ati umage bhaupta ba hai ni e ba. Karino moi bo. Karino ba main to do che.
amakaka akoige India ki armed forces leriba military forces leriba in the add of the civil power ni Article 355 ta piriba external aggression internal disturbance la kanda state ado Bharat Sarkar na kanbasi mai mathau ni haibadi sipai thar ada sipai tha batuna kandori ni external aggression do chinna home minister na hai tawganu hairaga yaro ba sipai thar kadui ne ba aduda sipai thar kaduri be singdo kari tawna bano in aid of the civil administration in aid of the civil power ne ba aduga loina na union list number 1 gi 2A da amend to ba 2A da so ma clearly hairi kari hairi ba deployment of any armed forces of the union or any other forces subject to the control of the union na bude control to jaba asi kalai da in any state tharak pa kari tawna ba in aid of the civil power da mating pangna na bana adugi mating pamakan da moina kaidawni moigi power sing jurisdiction privilege liability of the member of such forces while on such deployment moi bu thabuk ta season nari matamda moi ki chap chaba mi pha mi pun ain oina to hum thok pu mayam do adugi shakti pi jurisdiction pi adugi aphapata to bu liability chu laigan liability laini ani yauri ba adun de structural aga union home minister na nadraga defense na adagi no adu mi pharo adu phaganu hage do na te ba state chigi police ki khwagi makok DGP aduga state ki district SP singi command makada officer in charge singi command makada thabak asi mating pangne ba tawduri me ba moina tongana tawya ba na te ba moina check tawda mama tawda state police ki yahun gadab ne adu yaudi ki question na te ko aduna langning ba point di aduga masida maharajment tore aduna tore adi mon pangtaw tawya ma khoi praja sibu amna hamthaba thakta pharajabatra cho logi mangan phangba de lai so ge mangan phangba praja phanyam leidi da ko hoi khoi bawa logi abc de khangjai dana adu mapot pona manga chibu hekta kauthok tana hui hodong bu khar lai ri na hui hodong de khar bu monda phuge toge da ma lao khong da khong dana khotana ma china bi ai ko adu gi thak pong na tre khoi ge tumit kang ta lo ni ta hatok pa ya ba adu gi thak ta khoi si tawbi re ba aduna aina mase akan ba mong the pressure rogi da changchen ba ya ba high court supreme court adu su mayam tongna ra kani tawje sanu tawhum chu thoi khoina su tongna na ba khana gani aduga lairi ba mai bel sing pressure group lairi ba sing asi kokomi makna general strike minini tawre kana umane de general strike tawbu de chummi chum de ga na haina ba macha macha lai adu waraga chu koi mayam gi wena mayam punamak jati punamak ta sokpa mite khate ge wan te sentiment yam na aduga maji press khate ge wan te go mayam na press khate ge press ke ning tamamat pa adu khangna te ning tamamat pa ga adu gi to khrabani ne mioi ba moina mite jati asi hingba ya handana na ba tawrak pa adu policy amagi makha male ba adu hai ba tawram dam su yai ko tawram dam sai moi gi agent oina thari iba adugumba hana jo khara lei gara asam rifle ma tang da ko sugunu da kesper police station gi mamang na thamjin ba aduga kalai da to gi ba mama masi yam khare adege adugum organization namna tawe adege army gi retire officer mana drone bombing to bu to drone bombing to de ga idna India ki mayol lamdam gi mieng na maroi na central government gi mieng na aduga armed forces military forces ki kangbu na retire to wa hoji lei ba kangbu na Manipur sida maitai sida yeng ba mieng ama yamna communal oi ba mong da khoi na kandem to ringai oi aduna ibul han mege buchlak pada inquiry se masi matik chade with due respect to the honorable governor tawri badu Saigi SUJATA na hariba governor na yaraga chief secretary yaraga hai tardi moi mathakta se thijin baman ta kalak banina moi su jawab logada banina judicial inquiry ama tawna ba onagada bani madu tawraktar ba hauda writ petition tawraga adum mayam tawrak pasu yai inquiry tawgani adana che thoe aduna CC numit tara mangani gi manung da order si
सिगी इंक्वायरी की रिपोर्ट लांखटकदबनी हायरे मतुंगदा करी कमायना थोखरिनो मतुंगदा थोलक्तनम करी लौखटकनी अदुगा पामिसी मदुदा सेनरीबदो कनानो सबसाना मदुगी मास्टरमाइंड ओइदो कनानो अदुगा मदुदा करी एक्शन लौगदगे हायबदुसु सोयदना खनिंगनी ओजा इमोसोबिदा लाक्सरकांदा security advisor oiro natragana chief secretary oiro governor oiro any makok thongba lusingba sing haidi decision do launaba kamana ma pina honam tamda makoina lawgda decision do madu kaman oiba decision ma lawno honaba dai yauri ba missing do soidi khangani adubu kanana hairakpano haibadu khangai taragadi maharregiment ki order do command execute tawriba kangu do hangadi command do hangdi soin khangane khale aduga ngasi fawbuda governor gi mai kaidigi adi President's rule gi lengak sigi mai kaidigi wafam amata phongdoktri to mina dum lei mayamna taksalaga iho horakanda imawai sum unarakanda wari sanarakanda wafam khara khara thambai wane adusu thayai nara thamme habi wafam su lere aduna center gi lusingba singna su sida kari yeng bino karam mamongda deal tawrino oi ngasi kenoga chief secretary ga governor ga new delhi sakre kari makhra de oi development khara di lerangani di khale kari da maktab 시기 쌉싸바 그노지 하이도 마얌다 퐁도가 마얌기 땅도 레타다바 얌나 짜랑나 비범 내리시 고나 바 포세 오너드리노 까리기 퐁도 퐁감드리노 하이 그만 탐기 이하나네 전들 코이네 영가다버시 government 기 role 하이부두니 the first duty of a government 까리노 하이부다 protect life and property of the citizens 하이 government 나머기 한부 타우당시 सम्पत्ति가 life का protect over 하이부시 government की duty ni hanna popular government nama leringai da ngamdre haibagi natragasu president rule lakpa matam dadi magi araiba mechanism araiba force mayam si puthoro aga yan hana koina khangada basi miyoiba amadi property se protect toguni haina khanbani number 1 da ikoi gi lambi da satpada governor na nimit 13 manga gi matam ama pigre yan hek lakpada go लेरिबो खुसु खुलाइ म्याम जे थिंगलकदबनि हाइना अदुदा मतमसी कयाम सांगना यंग्रबनो थिंगलक्तब मतुंग करी तोरकदबनो हाइबदुमा पब्लिक डोमेन दा लेब मतमदा सिगी गवर्नमेंट सिगी लैक ऑफ सीरियसनेस सम रिफ्लेक्ट अवे मदुगी मतुंगदा करिगुंबा मणिपुर की बस अमा से इरांग थोपदा अते अकाई थोकी बाइबस इट हैपेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड को न्यूयॉर्क द राइट अमा थोप मतमदा मतम अमा को whole entire New York simagi emotion degi sentiment degi so preparedness amale hodabadagi ngarang issue debate macha ma hafet national gi debate macha ma discussion ma yawi gentle hojik amarnath ki yatra se july ki tarikh 3 dai hogudawni aduga tarikh 3 da horaga august ki tarikh 9 da logadabni mamangi chahida government of India na amarnath ki lai khurambagi chatpa matam se thousands and thousands of troops si magi yatri charpal lai khrum chappa mayam se protect away hariba force asi neighboring country amna unfriendly oiba pakistan gi magi infiltration natraga magi terrorist mayam gi khana bangam khiba adugumba amna pongna haigiba ko not a single yatri was harmed in the last couple of years haire the hojik amuk india government na tarokadari se about 50 odd kilometers ne mate kama hojik risk loduri ko aduga koina ngarang pauda haina matam da kashmir gi imanabam na harakpada moi handakti yatri mayam jam restrict torni hai nomada lising tara dagi hena sal haloi hai aidi akoi shaida sidagi ukhulbau chapasi kayam chapno lising amani warang mudra ko aidi ada chakadori se it is going to be restricted to only 10,000 per day hai bako aduga chakadori bise so july gi tarikh 3 dagina august ki tarikh 9 babu warangani aduna the government of India will be protecting the yatris aduga manipur gi hojik imphal dagina ukhul phawba chappa matam se da aina ni akoi nahan haipet haijabado manipur gi DGP natraga security advisor habise magi office dagi na sumthok thoktrabra haibado haibudi magi area se karambano karmana akhoi gi sensitive area no haibadu karamba stress to na haibadu ko adu bahwa khangjadraba jala haibado magi intelligence input ama lam dagi asi ate akai pirak pu yai kana hojik manipur haiba bus amada khumjaluri bado general maharashtra da oramen khalone
ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯀꯣ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯏꯚꯟ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯗ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦ ꯈꯜꯂꯣꯅꯦ example of any state ama example of haibai wani ko had it been Bengal natraga Maharashtra UP anyway Tamil Nadu da oirame khallone Tamil Nadu thaba ba sama then maduda ne koina accountability hari se Manipur da hujik leiba top governor da gina magi leiba magi accountability se kada de lebage haibado it gives a very very poor performance ko aduga hamu sum akhoi time pass ki sum matam len bagi natraga leiragadi adune khoina lack of seriousness haribudo aduga intelligence ama la haibadu da chinhai da mana Manipur tharagadi kirakpe ai kaina hairagadi people who are at the helm of power moise commitment yaudaba adagi kano akhoi gi nation naibaji karino khangdaba sentiment khangdaba aduna ne ihan anna Manipur da leiba officer mayam nar anybody mayam je what is nationalism haibagi sentiment si hana class am logudo ne haibadi maduda Manipur mathulu kan haibji India mathulu haireng khalone India ji da mathulu na kada nom haireng khalone dan maduda thorokadaba emotion sentiment mayam do yengada buneba maduda gi amu gentle ekhoina yamunna khangada se army haiba khoigi establishment se this is one of the highest quite a discipline labor force amanebo they will not do anything without an order uniform set pa ama particularly India gi army ha base order ama highlight tragedi makoi sungtong to roeba aduna chinhai oigera ama oigera ai kanoma haige gentle aswaida thabuk ama thogam dai da si torokadu haida order ngai roeba ko we cannot wait for an order ai hojik sida angang sida yangam thoreng khlone aina matamdu da on the spot le rakanda return order pu have yar way situation to understand da budau ne ko so somehow the order has come aduna yamna highly professional oiba India gi army gumba amana order yaudri sungtok toroi haibunina order do kada regi lakpo do haibu gi inquiry ne ko hojiki thoiba order se sidi yengkhra hauji akhoi na khangadabadi Manipur da leiriba administration pariba mayam se Manipur gi niti griti yamna khoigi manungi oiba nungi oiba lamdagi ethnic composition dagi lamgi area se dagi kayam khangage haibado handa kaimda khangdri haiba se expose tawe haibadi ka manung da phamaga monitor da yengaga anu tagudo bunate ko sa hainariba security advisor do Manipur si kayamna physically chatna khotna yengba ko DGP si kayam yengba khotpa kaina do ama hainari khwaidagi nungai taba amana ekhoigi sisu ujek ayukta khanna raini ko general ko Manipur si karigumba any irang ama thorakpada ekhoigi na pau tambani media gi ko pau tambai bisi mi mas main thokre gari mas main thingre main thangre hainar patamda pau mi mayam gi ekhoina pau tambadana tana editorial comment ama pibai khudong sabam piriba aduda aisi editorial comment se hojik pijaramme ekhoigi di ko aduda Manipur gi CSO Manipur gi people lariba public mayam akoi public ni ko ari Manipur gi whole population si irang ama thorpa matamda karma mong da respond tawi karma mong da fight tawi karma mong da counter tawi haibse asi hojik si Manipur gi missing si warba gi mathak sei da ko akoina we need a very serious rethinking as to how akoi karigum irang ama thorpa matamda se handaki Manipur thokhar matam sei da lariba Manipur gi people community sina karma mong da react tagudage karma mong da respond tagudage haibse asisu khoi khanaba ma mathau tai ba ko haibadi Manipur gi ngakta ni ji khanariba mayam se khosauna riba mayam ju Manipur gi ngakta ni aduna marak ta khoi hujik social media da thora iba adrigi launara iba mayam se mi khuding mak se yum dai thora iba mayam se loina mak se Manipur gi sanab soil ngakta ni adubu karigumba ama ban tawhiba natraga general strike tawhiba mayam sina mai khoisauna sina kanada solakki haibada akhoida mu mingsen singa engonda dum tabado adu targadi aina uji haijabado ko karigumba irang ma thorok matamda sigum thorok matamda ekoisu as a media as a citizen of this country a citizen of this state ko marak ta ekoise rethinking amu somda land tagudabana ama tagudabani karama mong da haibase akoi option leitabagi mong am leire hojik se ko nahan aina general gi hanba general hek ama khanabado ko Manipur gi hojik matang irang thorakhini hojik se ko matang thorakhini ekoi aina nahan hajarameduni Manipur gi irang thorakpa matamda ihan aikoina khangadabasi CSO mayam
parents mayam civilian mayam sina aikoina kudamonna Tamphasana Girls Higher Secondary School Johnstone CC Ibuton Sanagi Mahiro mayam se asi hana protect tawgudabani haibagi akoi hana understanding am lekdawne ko hek irang thorakpuda school hanga ka chhatra chhatri mayam se mahiro mayam pulak hoidoga lichai ju moina chaba nongmai maru ju moina chaba these are all our children adu jo koi ju mayam sigi society mayam sigi responsibility am lei ko aduna at some point of time hojik ti khosauna raba mayam sina hojik se anybody karigumba mahairu matamda mipai ba ma ki ba ma yauri ba se asigi frustration ki ba sisu ki haloi do bune everybody should have that akhoi gi the pulau lo no na ta ko amatam budi yam tension le kana mathagi jo ba ka to ne aduna hojik manipur le system sidi completely fail ho re there is no commitment there is no political wisdom there is no acumen ko loksing leitre gyan leitre commitment yaudre leiba mi myam se asisu wisdom yaudre habududi fazana reflect tawe hoi masu ta da lakshana kan da ngasai security advisor gi warol ne aduga governor gi warol duma chorap ko ma thangre ngasai adu taragde inquiry tawno ba thoe inquiry tawdu si government lo ba decision haidana security advisor na phong dore adu tardi masana tawdu basana thijen handoira kadai fo kanada responsibility fix tawgam do governor da man masabu tijalaga masana masabu lale haje dura kadai sida kamaina no sumu pro pro jimai aduni adugi matang to ma ngan chip secretary gi tholok pudu adu dugi ngasi du changaga ana thopani mondai hana haudu dia roi dana ko sign du demand to in chip secretary duna haibadi school dit na haikre governor su thayai na hai hai po adani same haibagi topic ti manarim ni na malong thola abanina adu tari masa masa gi inquiry moida tawdure aigi wakhal dadi uniform inquiry committee du da happy ba ani duna hojiki adune du chine adu hojina moina musel adu ba moina chen krine ba chen ba haiba mit chat krine ba tawri ba possible ngo ba sida ne ba ina ngasai gi haijeri ba general akoi se amna chumjana ba koi masen da su sana habadi leidana ko praja mem su ai su ngare koi double standard adu ada mem su noi tong thok na raga si mari taw da ya da bani aseng ba ki oina taw ba ma thau ta re haise si su drama ne ba tawram ji thoksalam bai wan ne ba si kana da taw duino ba adu ne ba ina haise khumana moina masana khumme adu ga inquiry sina karai da mana hoji haidu se kano da sothara ba da dum tai na duine ba mai taw du se khambra uniform kangbu ada tawja ba khopa adum bakara kokala dum tawduine mo tawte ragi Imphal SKTV kai ka adum badalo lapses le na hara dum ya duru adu di akhoi di aduna da ne ba khoina muzi haris na dum ba phongdora banina akhoi kai dongsi gi akhoi na matona sungam bunga moy mai mera pp na da sungam moy ko aduna manung khutna chal bu matam da mana famma ga wari sabagi moy na ngam pa gi pot ama da hairak po hai hai ba se chen badi ke suya roi ba hoi evidence sa da mar ka mana evidence lo ni phone ma pana thamalame loi mak thamma kanda changba ga wari sana be ba ne ba ai ba de masu pining da aina press da briefing ama piu have da adu su moy myam tana na pi ga hare ba ko adu ne ba taw chi adu na khoi se kai do si ge ha ba post se khoi myam khana da ga di ju ta mo so ha bi bu do akhoi masen na jumjana ba seng na have da ngasi hayeng sibudi 48 hour ge du ha ba sina di dum yar we ba bandu di loi ki be ai du ga pot region di phango roi ba khoi solution phangda na changi ba agenda myam si ngasi bok da khoi reasonable oi ba solution am ta phangdre ba sarkar palinga de su phangdre piala su phangdre adu ta di khoi ke do ta ge ha ba se khoi wakhal khandana ba mathau ta ba atawda bo khoi gi ngasi suspend da leidane nok ta na mai ken da chatana community hall sari ba drain chali ba kangu do moi gi su dai ta am chaw na leiri ba moi bu to lo phangni ne ba aduna moi gi responsibility se ai gi wakhal da di moi hana khuthan bam hai khutha ba hai ba means moi da hana praja mem sina wari sana bam mathau tai moi na torop kan da di khara muwa tholokani moi na dum smaina leisalaga di center gi dum sana ni mamong da sana raga to khini hayeng mangjo hodu se khoi ne khoi ngasi paper da leite have one in on ground khoi chat pati amta yad re dana bus ki kenu thaba ya salang tra bani no mo gi farak kadra haraga sum pixel abane ba aduna si gentle amna munna khan ba matai aduna aidi imagi wakhal da di akhoi leibiri ba praja myam su jikti mikap thopuri thoga su yam heina thokpa ma mathau tare khoi se kamai tau sige ichai su khun ga posing bu ora su chungjan na raga
ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯨꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯆꯦꯟꯅꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯂꯨꯞ ꯈꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠꯇꯨꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯗꯨ ꯊꯤꯕ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯊꯤꯕ ꯆꯠꯄ ꯋꯥꯗꯅꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯥꯒꯠꯍꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯂꯦꯞꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯖꯦꯟꯗꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯅ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯔꯣꯏꯕꯁꯤꯗ ꯊꯝꯖꯩ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯖꯃꯨꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯥꯛꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒꯣꯜ ꯇꯥꯕꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯁꯝꯕꯤꯠ ꯄꯥꯇ꯭ꯔꯥꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀ꯭ꯂꯤꯞ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯥꯏꯍꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯂꯩ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯖꯅ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ इंटीग्रिटी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है कर्म मखल की ग्वालताबीद लोब टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ओइदोइरा नत्रगना अपुनबगी अपुनब है कर्म मखल की अपुनबनो माना सिदा मिन तौनिंगिसे अदुगा सिदा लेरिबा प्रेजेंट रूल सी चलाइगिबसी सेंटर नोइना नोइन खंगिनी जस्ट मोइगी ओइबा सिदा लाखिबा पॉलिटिकल की अहोंबो मयाम अदुगा इरांग सी ओइबा लाइग फिबम मयाम दुना अदुम थांगी पोन गाक्तनी अमत खंगदे हाइबदि यारोय कमाय थंगी होय समझे हम तेले हुजके हारिबा समृद्धताना अदुका हाइबा आइदुनिदना माजो समना मोइ पार्टी की इंचार्ज ने हाइबददा मसे दुम मयाम अम इहो मुन तौरे कोइ द सोकपा याबनिना आइसो कनोमतदि हाइगेना दु हाइबनि काइसु काइदे अदु हाइजा सनु अदु मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी काहल लोय हाइबसिदि मोइना काहल मंगमदे आबा कोन चीता ततना हारिदो आर्टिकल 3 से मणिपुर दे अप्लाई तो वो यारो आबा अदु इंटरनेशनल लॉ मयाम अमा मयाम हाइनरिपसे सिना लाकने आबा अदु मसका मेरा पाइबी हाइबसि लेबनिना सुम काइदे काइबदि यारो आबा बट चाखुम तोंगाल हलकदरा होय मणिपुर स्टेट अमत ओइना लेरेगा हिंगोनुंगदि दुम पुन लेमिनाबा पुन लेरगा नंना चाखुम अम तौरो नंना चाखुम अम तौरो इमुंग अमद लेमिनारगा मपाना चाखुम अम मसाना चाखुम अम तौरजिन हाइदना हाइबा इमुंग दुबुदि दुम ओइबा असेंबली के मखादा लेबा स्टेट गवर्नमेंट के मखादा बुदि अदुम ओइबा अदैदा मदु मोंग तादबा मोंग अमदा तौदना थुगाइगदरा हाइबसिदा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी काहल लोय हाइबसि मैतै की मेजोरिटी ओइबा मैतै की पॉपुलेशन मैतै की इंटीग्रिटी काहल हाइबा नतेबा होय मैतै खक्तै बुदि हाइबुदि यारोय मणिपुरदा लेरिबा माया अदगे होजे मैतैना पॉपुलेशन तंखाय में हेनो ओइरिबा सिदा चिंगनरि सि मैतै निदना अखोइगे जाति सि मुटकदोरिब्रा नत्रका मोलहनगदोरिब्रा हाइबनाबा कुकेलमेंट तो हेन खरना कथोखरन तौदना मैतैदा लंदारगा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पिओए सिसु ओइरोइदबा पोर अमनाबा समुद्र मयाइदा दलाल म साबियो हाइबगुमनाबा नुमिना नोंचोबलमना थोअलोइदना होय मोइगो ओइबोइदबदिगो वा अदोमदा बचलरोय अदुना सिगे लेरिबसिदा अखोइगे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ngakani masibu karmaina ngakadoribnuna होजिगे सिदा मणिपुर के मफम पुनमक्ता अखोइ खुदिंगमक्ना चटपा याहंदरबा कुकी सुदुंगाय कुकी असेंबा हाना लेजबसिंग अदो मोइगे भेलीदा लाकपा याबि फिल्म लेतरे सिगी फिल्म लेबसिदा काहलोय हाइबसि ngасai nahan mukki hainagiba होम मिनिस्टर न चिंग यांगा सेंटर न सीएम न यांगो हाइरे हाइना तौगिबा मयामदो अदुगी पोट अदुदा अमिसाना सानबा मालेबा कनिंग लौसिंग लमै लौसिंग आइदे नोइना दुम खामजोको नंग मेरा पाइबि गाइदो नंग आराम बाइ गाइदो खरे सेक्शन जौको प्रमाण अमनिको आइदे दंगदंग मुदे हाइरे अदु सेक्शन जौ मोइना याददना सुम खनबा खोनबा कुकी लमेन तो हेन मिसिंगदोगा सुम खनना सुम नामनदना नमिदना लोइना सकाइना अगदि ओ नोइ तिनबा यादरेदना को नंग आइनदि खाइदोकनिंदबनि यादरे कुकी की चाखुम अमा तौरसनु अदुगी चाखुम अमा तौरसनु अदुगा होय नोइ मणिपुर दि पुन्ना दुम इंडिया मनुंगदि लेनि हाइबगी मौंगदा तौबदु मालेबा हाइदा हाइरगा नोइ तिनबा याजद नंग चुचान बचर ngамद्रिदु अखोनि सलन मंगमब्रो अमिसा हाइ लागा नोइ चुचान बचर चपा यागद्रो नोइ मचन तौनजबनि हाइबगी पोटसे ताहन्नबगी पोट अमा तौबनाबा अदुना लोसलपदा कोनमेग राउंड सिरि मतम साम तेले अदुना अखोय ngसाइगी भाप तामिनबसे चमनगी चमचमना आइसु पेंदबा खरा फोंगदै मे लेकाइगे क्लब अमेगे दा आइसु मतु नुंगाइतेना अखोय तु जापान हैन थागद्रा गायना प्रमाण पतै ओहाय वता सिंगी आइगी वनदि मैम सबिबि आदि अदोमद नत्रे आइंगोंदा एटेक तौरबनेमनि आइ इसा मणिपुर मैतै हाइबिसिदा नंगी नमाइदो
ꯈꯨꯝꯖꯤꯜꯂꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯆꯠꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯕꯨ ꯃꯗꯨ ꯑꯩ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯦꯗ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔꯥꯕ ꯍꯣꯏ ꯅꯠꯇꯦ ꯐꯨꯁꯦ ꯍꯥꯠꯂꯨꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯈꯨꯠ ꯑꯃ ꯀꯛꯊꯠꯂꯒ ꯅꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯁ ꯑꯩ ꯃꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯦꯒ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯔꯣꯏꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯛꯄ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯔꯣꯏꯕ ꯁꯥꯎꯕꯅ ꯅꯪ ꯈꯪꯒꯅꯤꯗꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯃꯟ ꯈꯨꯝꯁꯤ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯟꯅ ꯀꯟꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ 아인기 통다, 폴리티컬기 통다, 소셜기 통다. 아드네 얌 상대기도래. 근데 MLA 맹지부 그이도리게 지파기로. 뭐 맹체 세다 좀 탐드는 레이도리브라바이 코이나. 메라 바이비나 소셜 시빌 소사이티나 프라자나 혹시 왕앙 방금 저들어봐. 아두고 뭐 서스펜데드 애니메이션들 레이러봐. 아치 또게르가 노이 사카르 세모네. 사카르 세모도 바보고 있는 거로 해비가 나타봐. 또우다나 President rules say when a Pagadran to Ragasin Chatina Pataba Manipur Babolo to O Hagalaki film the Lagadi to the government young Leragadi Patrabasun no Yankee Sigi Manu de Sarkar Masemo Aduga Tona to Ulo Utragadi same with the Sarkar to Quibayaro Aduna Hogalo and a hiding about Aduna Tadana Adige a koi macha Amatanga Haragalorga koi macha Namaga Bamla Huna Dana Kon Manipur Togaito Rizuate Kuki Nagana Pangana Natraga Mitopna Kana Mamtanate a koi mate Machen che Masigi Ani Topi Yankee Topi Chama Topi Lishing Topi je Machi Kito Gachiba a koi Tatatana Hire Machi Heck Toing and I could Kaidi Kaideko Kaidanaba a koi se June 18 की टाइप से दाइन है जब 36 जून दो डबल दो नॉन वायलेंस को तौना होना से मणिपुर कंट्री होय मणिपुर कंसी अदुगा मसे ताबै वफम से तो जे पुनसन जे जा इबुंग सोबिदा लाक्षरा का नगासागी पुनसन से हाइबदी यारे मथंग करी थेंगनजी कमाय थेंगनजी हाइबदु चरफम नुं खनरे नसागी आइना हानिमो क्वेश्चन अमा लेरी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट अमा की मतुंगिना होय लौरे वारे डिसिजन अमा खनर कान लौरगा बर्वेली पीब कमान ओरम तारे दम अदि एजुकेट तौरिब थबकतो मणिपुर हाइबदी सिगी वाहिसिना कयमु यामना करम मखलगी इंटेलिजेंस की मखल ओइदोनो सागी फेस्टिवल दुदा मागी केनो दुदा मणिपुर थाब वाहिसिनो केम काइदोरिबनो करम मखलगी इनपुट कराइदगी कना इन्फ्लुएंस तौबनेना काइदो याम कना हानि थ्रेट परसेप्शन हाइबजिने थ्रेट परसेप्शन हाइदि नुंगा थारकद्रा नोंमिं खापकद्रा स्नाइपर ना खापकद्रा हाइबने अदु आइना हाना हाइजगी परसेप्शन दसु मुग लाइते आइना हाइजबदी अदु बतारगसु द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट हाइबदी मदु प्रोटेक्ट तो हाइबने बा मदु ngak ने बसलो हाइबने बा अदुने आइना कगी एनालॉजी पिजरिबदो आइदि हायें अमरनाथ की यात्रा दा जुलाई की तारीख 3 दगी हौदोरिबा तारीख अगस्त की तारीख 5 बु हौदौसिदा देयर विल बी अबाउट 10,000 यात्रीज एवरी डे मधुगी प्रोटेक्शन की दमकतदी मतिक चाव कनो पीरनिको अदगी तामुजु लेंसेले अखोगी हेक अखोना पाउमी सुम ओरकपदगी हाइनरिसी इंडिया की आर्टिकल 31 अमा लेबको एंटी नेशनल हना अखोना वा मे ngangoबदे एंटी नेशनल वा मेदे ngango एंटी नेशनल नेब मधु इब तारगदी हौजिक हौजिक मणिपुर सी मुथलुन हारिबा होल सेट ऑफ पीपल राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम do targeti magoisi anti national under the provision of the article 31d sigi makada moisi article 31d gi makada moisi anti national hana kari gi damukta law thoi dorim no hana rang akoise mi khran haire I think sisu yamna thought provoking oba amane amona ri kana phai ko aidi khamnade the article number 31d of the constitution of India says anything ko aduda Manipur Muthalo and Hari Basisu, Muthali Budusu, Chenai the Hari Budusu, the ownership, the responsibility should be taken by people who are at the helm of power. Right from Governor Digina, at top Hawada, Huzik, Maduda involved the Hangde, Town Kibu Makto, Madu Makto. Whether this will come under the provision of the Constitution of India, Article 31, the Idal Akpa, and the National Oiba, Haibadi Nung Tarubunatiko, Magi Act. Magi wakan magi philosophy do adu bhawba anti national oi haibudo Manipur muthalo haibudo because Manipur is a very much part of this country haibudo muthalo haibu wakan thoiba manto asu anti national ne haina haziki article 31 digi makhada lakadra haibudo that is something that we also should discuss ama haga I tamjile tramina ko I'll make it very short
खरतेना अकोन में कनो तौरे अदुना मणिपुर कायबदी यारोय होय कायब मानबगी मोंग तोंगान तोंगान लहनबई मोंग मान बगी दी हाइनरी ngangnari adubu tasengna manipur thugaiba ani thona thamapagi yamna phongna satharpa thongoi taragadi india du thugaiba ga samanar kaduni aigi yumda kano tau taragadi ka do makhan 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 semak taragadi yumdo toan toan leinaro haibagi moong adusu oirakpa yai aduna imung amada leiminari ba miyoi punna chakhomina ba punna himina ba madugi wakhalon do natabida injalaga tokhai na bagi wakhalon do amo hena injalaga madu hena pholaga hingsa gi natraga na toan toan ba moong da amaga hena sum lapthon amugi fibam aduga kaidobgi madu tawrino haibagi potusu khoi kanthaba sumi hoi khongjang changsi khongjang si 48 hours si loyer kan da khoi gari muk tawgada ge haibadu akoi yengbu tari aduga inquiry gi report su khoi ngai hini inquiry report tu la matung da kari karamba makhal gi report submit tawri madu peningai oibra oidabra haibsu yeng tari kana responsibility fix da daba mafam amadi soidana laigani miyam di soi laigani ngai mini ki sai tare mani fasa sru gi abiri baza mani ozai mo so gi duga ma sujata am khana thasa phongdok cheri ngasi gi ne de SKTV na sandok cha ba manipur fax thoro matan solution jere yeng bri sung ba mo kana khurum jere.